Right to DJ Sbu empeleni uhamba no Zahara kule ngoma bathi nje lengoma uthi ngiyathandaza uyizwe lengoma izovuselela umphefumulo wakho bese kunikeza ithemba elisha isikhathi ke sikhomba ukuthi 13 minutes before 5 o'clock emsakazweni intokozo 101.2 ngikhuluma nje ngaso lesi sikhathi uyazi ukuthi empeleni every Thursday sisuke sinaye umkhulu uncikazi uyena empeleni osuke ekhona ngaso lesi sikhathi ukuthi uyasithatha uyasibeka uyasichushisa usihlazela amaphupho uhlaziya amagama ebesingawazi ekutheni kahlehle uma kuukuthi kusuke kukanje kodwa akangifuni ukukhuluma kakhulu angithathe nje ithuba mfowethu ngikubingelele mkhulu ngiyabingelela abalaleli emakhaya ngibingelele lapha kumfowethu uBMK ngiyabingelela kakhulu ngiyajabula ukuba khona namhlanje kubonga thina mfowethu seyintokozo FM ukuthi uhlezi unathi ukuhlonipha kwakho nganya kwethu ube la ebese uzocathulisa umlaleli kuyinto enkulu kakhulu mfowethu ake ngithathe lithuba bese empeleni ngikunikeze kutheni usiphatheleni namhlanje noma yikuphi lokhu umlaleli othi sizobheka khona namhlanje BMK sobheka indaba enkulu exaka abantu abaningi sobheka indaba yomndiki sibheke umndawo bese sibheka nenono kakhulukazi ekuyinto ehlupha abantu kakhulu soqala nje ngawo umndiki abantu abaningi bake bayibuza ukuthi uyini umndiki kakhulukazi umndiki manje wasiyawuchaza BMK umndiki ila umuntu esuke engenwe khona amakhehla kakhulukazi hayi amakhehla nje lawa angangathi BMK kodwa amakhehla lawa asuke semadala kakhulu noma amakhehla ekhalela impando kodwa bese evuka kumuntu lo osuke ephila ngaleso sikhathi yes ikona ke lokho sikubiza ngokuthi umndiki lo yes umndiki yes ila amakhehla asuke ekhala khona yes ila makhehla amadala asuke ekhala ukuthi kukhona mhlawumbe uthi omunye kwakunempande yayishoda kuyena wagcine engayidlanga leyo mpande so leyo mpande bese isivuka kumina noma isivuka kuBMK njengoba kuyithina esiphilayo uthothi ngale ngathi usudla wona lempande usudlela lamakhehla lawa amadala owawungawadlelanga mana ke kuyenzeka yini ukuthi uthi uma ikhehla mhlambe livuka lifuna ukuthi udlele leyo mpande udlela ngoba mhlambe uzoqedela umsebenzi okwakumele lufeze lisesemhlabeni kungekhona ukuthi uzobe nawe usekuthiwa mhlambe usulapha abantu usunesiphiwo usunjanjani noma uyayidla nje kuphele kanjani noma uyidla ngoba mhlambe sekumele uqhubeke uhamba yes kuyenzeka ukuthi kunomkhulu kakhulukazi ngoba sisachaza wona umndiki uthi kunomkhulu omdala wayeseliqalile uhambo noma wayesethi uyaliqala uhambo kodwa kwashaya isikhathi sokuthi mhlawumbe usiyadlula omunye emhlabeni noma omunye waliqala uhambo kodwa walishiya endleleni kwanti uzoficwa isikhathi sokuthi usiyadlula emhlabeni so lo muntu lo sekuphoqa ukuthi uzobe esevuka emntwaneni wakhe noma kwizizukulwane sakhe ukuthi cha kufanele ukuthi akadlelwe lo mndiki lo osuke umhlupha kuona yes umndiki ilo usukumele kakhulukazi amakhehla iwona asuke sevuka kodwa hayi amakhehla lawa amancane yila makhehla lawa amadala yes mfowethu kuyazwakala mkhulu asihlabele phambili ngoba nasi nesikhathi asikho ngakuthini sibheka umndawo yini umndawo yes into eningi iyabaxaka abantu abaningi indaba yomndawo umndawo uhlukene kumndawo BMK kunomndawo owezulu kunomndawo okathokoza mase uchaza soqala ngalo wezulu umndawo lo wezulu ila ekusuke kuvuka khona izalukwazi ezindala futhi nakhona sikhuluma kakhulukazi la ngabantu abadala asebadlula noma abangagcinanga ezinye izinto noma ababengayiqedelanga ezinye izinto so ngale ngathi uvuka umndawo ngale usekuvuka lezi izalukwazi uthola ukuthi sizovuka mhlambe ngumuntu wesifazane sizovuka kumina mhlambe ngigcine sengingabathola abantwana ngoba ngigcine ngingazidlelanga noma sigcine singayidlanga lempande le esivuka kusona so kugcina sekuthiwa kudingeka umndawo omunye umuntu wesifazane kuyenzeka ukuthi uzoba mhlambe ukuthi uyabamba noma akhulelwe ngizoyibeka nje kanjalo kodwa uthola ukuthi mathi uyakodokotela uyochecka noma ethi uyobheka kutholakala ukuthi umntwana akekho noma akabonakali lo
lo muntu usuke sekufanele ukuthi akabhekisise ukuthi akahlushwa yini umndawe lo okuyena yes bese kuba khona lo umndawe lo okathokoza nawo kuya ngokuthi lo mndawe lo usuke uyiZulu noma usuke uThokoza masithi usuke uThokoza kakhulukazi ilabantu othothi ilabantu abasuke bebadala noma abahamba mhlambe abafela mhlambe kwamanye amazwe ngizoyibeka kanjalo mhlambe uthi wadlulela eSwazini noma wadlulela kwenye indawo so ngale ngathi esevuka usezovuka ngalowo mndawe waseSwazini noma waseMozambique esevuka kuthina thina abantu esuke isiphila bese siphinda sibheka futhi la BMK indaba yenono kakhulukazi inono abantu abaningi liyabadida noma liyabahlula ukuthi balungise noma balapha indaba yenono inono ila umuntu kakhulukazi esuke ngathini into emsebenzela kakhulu into eyiswash noma into eyamanzi kakhulukazi uthola omunye mayisebenzisa iswashi izinto zakhe ziyalunga omunye mhlambe eyenkonzweni inono kakhulukazi lizwana nento eyinkonzo kakhulukazi noma lizwana nomuntu okhulekayo kakhulukazi uthothi lo muntu wangenwa mhlambe kwakunogogo noma kwakunomkhulu owayethanda ukusonta noma owayekhuleka kakhulukazi bese kuvuka lapho sekuba inono ke lapho elidinga ukuthi nangale nkathi lenza umuntu noma lo suke ethi uyalungisa lidinga umuntu oqaphelayo kakhulu hayi umuntu ozothi melithinta bese egcina esefaka nemithi kakhulukazi inono kakhulukazi lihambisana nanezingane kakhulukazi lihambisana nezingane yes mfowethu siyabonga kakhulu nganya kwethu kukhulu kakhulu obukuphethe namhlanje noma othe wakethulela umlaleli ngiyakholwa ukuthi umlaleli ngaso sonke isikhathi uhlezi elangazelela ukuthi umkhulu uncikazi akabe khona ngalesi sikhathi ukuze ngizoza ukuthi ngizofundani namhlanje uyasifundisa mkhulu yes kakhulu uyasifundisa ukuze abantu abaningi bangagcini sebedideka noma athi umuntu yathi hayi ngiyolungisa umndiki kanti omunye uthothi useyothwasa BMK kuyenzeka leyo nto leyo uthothi umndiki wakho ufuna ukuthi nje ulungise omunye umuntu agcine esegcina esethwasa kanti bengafunakala athwasa so ingakho manje segcina sekukhona izinyanga eziningi zangoma eziningi uyabona nabathandazi kanti umuntu kwakufanele nje mhlawumbe alungise lo mndiki wakhe noma lelo nono lakhe izinto zakhe bese ziyavuleka ukhumbule BMK ukuthi mawungawulungisanga umndiki nomndawo kukhona la ugcine sebekuvalela khona izinto zakho noma uthi uyakulungisa izinto uthi uyahamba uyofuna umsebenzi uvaleke umsebenzi ingalungi lutho yonke into othi uyayizama ingalungi lutho yes so ugcina sewuba nesikhwele umndiki na umndawo ugcina suba nesikhwele sokuthi cha awukwazi wena ukuthi ujabule kodwa labantu abaphila kuwena bengakujabulisile okunye futhi ugcina umuntu uthothi umuntu kade simazi ukuthi hayi kade nomzimba kodwa agcine esencipha lo muntu emzimbeni uthothi lamakhehla nalezi izalukwazi sezidla kuyena egazini ngoba phela kunale mpande ezifuna kodwa manje azitholi sigcina mfowethu siyabonga kakhulu nganya kwethu siyakholwa ukuthi nangolesino lizayo sizobe sinawe sifunda futhi okunye okusha mlaleli lapho ngasekhaya ngiyakholwa ukuthi ulalele ukuthi mhlawumbe futhi kukhona la ongachazelekanga kahle khona mkhulu bakuthola kanjani yes umkhulu uncikazi uyatholakala ku TikTok umkhulu_ncikazi bese eyatholakala kwinombolo u081 507 0975 yes bese kuba eya WhatsApp u065 118 3412 yes Siyabonga kakhulu mkhulu Ncikazi sesekudedela njengamanje mlaleli lapha ngasekhaya mawukuthi le video uyayifuna noma le audio uyayifuna uzokwazi ukuthi uyithole lapha kwi BMK Uchu Production ngiyakhola futhi na ukuthi nakuyena mkhulu Ncikazi uzoyiposta mhlawumbe inkundleni zakhe zokuxhumana uzokwazi ukuthi uyithole uphinde futhi ulalelisise ukuthi yini umndiki yini umndawe yini inono siyabonga mkhulu siyabonga kakhulu alright simdedela ke simkhipha ngale ngoma le